iki gikombe nako byagenze rero umukino wamaze gutangira utangizwe n'ikipe y'igihugu ya Aruba. Aruba irafite muri defense yabo yitwa Mattis Bradley, arawutanga neza cyane kuri Eric Glodwin. Mattis Bradley na kapiteni w'ikipe ya Aruba, tera umupira muremure ahita uvanaho Jonas warecetse na arawurenza umupira no kunagwa n'ikipe ya Aruba. Ngabo rero basimbura w'ikipe Aruba akaba agiye kunaga rero yitwa Kurier Glodwin. Glodwin yawunaze Glodwin ahitamo gutangira kwa Mattis Bradley. Batangiye bakora pressing abanya Aruba. Centre Brezam ariko muzamu wa Liechtenstein Benjamin Bwekera arufata. Ben rwose arufite mu biganza bye. Fiki nziza ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Aruba, bakaba bari kugambana uburyo baza kwitera rero yaba Romano Jebrain ndetse na Ostiano Rovier. Bigaragara ko ari witera Ostiano Rovier, umupira bawuvanaho, umupira bawuvanaho. Bwari uburyo bukomeye cyane imbere za mu kipe ya Liechtenstein. Roberta Shurugero ubundi cyakonje kwari igitego amuzama waragasama nikagume mahoro, ariko ubu ngubu cyagera cyose nuko Amavubi homo Amavubi ni amahoro, ni ku mahoro. Ikindi kigufasha nuko synthetique bura ntago ari ya bose. Ndakira neza cyane Aruba, tanga passe nziza, attention ndani Romano Jebrain yakira passe nziza cyane iturutse kwa Shurugero. Biri ku rwego rwo hejuru cyane. Mexique, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bakoze ikintu kimeze nka cya Nations League. Nk'urugero muri 2023 muri Nations League yabo bita League C, Aruba yavuye unbeaten mu mikino ine yose. Attention, nice one, terekamo igitego cya kabiri cya Aruba. Yakomeje kugerageza cyane uyu musore nyuma yo gutangisha amakarita abiri y'imihondo. Mu kanya gato atanga umupira uvuye mu gitego, akaba atsinze igitego cya kabiri cya Aruba yitwa Roberta Shurugero. Ahita umunagira Notaro Fabio Notaro yagucenze. Fabio Notaro muri box. Fabio kiri igitego ndani Zundi Emmanuel terekamo igitego cya mbere cya Liechtenstein. Bari bamaze iminota 7 bagerageza, bari bamaze umwanya bagerageza gutera mu izamu rya Aruba. Geste technique nziza cyane, zamukana umupira Fabio, tanga passe nziza kabisa kugira ngo amakipe atabarizo ku migabane mwajya hura.
Wayne Brandberg kora akazi gakomeye cyane, funga umupira ahereza kuri poto ya kabiri, aterekamo igitego cya gatatu cya Aruba, afite abafana benshi kuri Kigali Pele. Aruba bitatu, ifite ikarita y'umutuku, kimwe cya Leicester. ashaka kujya kwishimana n'abakinnyi bagenzi babwira ati turinde ayo makarita ya buri kanya, na bagenzi be bashatse kurafana biranga. Ishoti rirereye cyane ariko umunyezamu, igitego cyiza cyane, igitego cyiza pe. Aruba y'abakinnyi 10, Moduva mwitako ubona ko ari umusore ufashe hasi, ufite amaguru akomeye cyane. Fana Amavubi, Pele ndimo nashaka Stade Amahoro. Yona Beka Arena. Yego, ukaba ari umujyi wa Kigali, umujyi mwiza kuko buriya ikiza cyawo ni ukuri ku butumburuke ku buryo imvura yagwa yose nta kintu, nubwo harimo uduce wenda turi hasi, ariko ni umwe mu mijyi rwose buri idafite ikibazo cy'ibintu cyitwa imyuzure. Rwego Ngarambe, umunyamabanga wa leta muri minisiteri ya siporo, akaba ari umwe mu bakurikiranye n'umukino. Bakazakimanukana iwabo muri Amerika. N'abafana rwose batangiye kugenda binyakura gake gake, bavuga bati none ndabona Aruba yabirangije, yatanze bashaka gutsinda igitego cya kane. Iki nicyo arakora iki, yamucenza, agomba kugitsinda. barakitsindira abanya Leicester. Aruba ikora amateka akomeye cyane yo gutsinda ibitego bibiri, ifite ikarita y'umutuku, igisebo gikomeye cyane ku mutozo w'ikipe ya Leicester. Azamutse ari wenyine rwose, aragenda acenga umuzamu, yitegura guterekamo. Abadefanseri b'ikipe ya Leicester baraza bakiterekeramo. Ibitego 8 mu mikino 2, igisobanuro cyo ko Aruba yari ntiyaragafuka imvugo rimwe. Umupira mwiza cyane rero ahawe, nyuma yo kuri Leicester yazamutse yo gushaka igitego. No, muvandimwe ni unakitsi unabonejemo, kuko uyu musore Kona Van Kona yamucenze neza, agiye gutera umutaramu witwa Hofa Jens, arazikitekeramo Hofa Jens agakandagiye gusa, nabo ubona ko kandagiranye ubwoba pe, bigaragara ko yari final. Reka turebe n'ubundi Van arakitsindira noneho. Van shot Pirce zizamu. Van Kona Krisobenka, umutoza Aruba aryohewe kuko rwose ntekereza ko, sinzi niba yatekereje ko naza mu Rwanda azagira urugendo rwiza nk'uru nguru rwo kutibagirwa. Ibitego 8 cyane, ubwo bivuze ngo mu mikino 3 ikurikiranye batsinzemo ibitego 11 ko baheruka gutsinda Barbados bingahe 3-0. Nuko ikipe igenda ibyimba garugaho, ikipe rwose igimera neza. Ni rero rero umukino urangiye, umukino wa nyuma uzaga Aruba na Leicester. Imikino tukitwaye bizaba byiza, tutagitwaye nuko, ariko birangiye zibaye positif. Doheri cyane rwose n'abanyakigali bishimira aba baturage. Ubwo felicitation ku banyaruba, 108,000 bivuye Aruba bitwaye igikombe rwose, kuko afite igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, ibitego 3 yatsinze muri irushanwa. Mbabwira ko ku munsi w'ejo mu itsinda A biragoye, mu gihe cyo nta gitego cyaboneka bakajya muri penalty, sizere ko byabirangiye nta top score uhari kuko abakinnyi 6 bamaze gutsinda ibitego, nta ufite bibiri. Ubwo rero uretse gushaka 2 muri Estonia ku mukinnyi mushya Jihad Jacques Sahabo, Mikelz agomba gutsinda igitego cya kabiri. Jacques Mikelz Nerutezamu w'Iremera niwe mbona rwose uzaba top scorer ukumurikije uko bihagaze. Utsinda ikindi gitego muri
Aruba arishimye cyane urabona uri urimo ari gutanga imidari arishimye rero umuzamu rero wanjye rwose umuzamu utananutse aho ashyikirizwa Lentin Matthew ntabwo rwose yigeze yitwara nabi kuko muri iyi mikino ibiri yinjijwe ibitego bibiri ntabwo ari byinshi cyane kugeza ubu mu bazamu bose bari mu Rwanda uretse Kwizera Olivier n'umuri imbere abandi batsinze byinshi abandi bo rwose Tanzania yinjijwe kimwe ni kimwe yinjijwe ahubwo itandukaniro riba mu byo yagomba gutsinda aho umugeze urara ukuntu babara naho umugeze icyo rero Rwego Ngarambe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri ya Siporo ahereza igikombe Matthews ndetse na Matis Bradley ubona ko ni igikombe gisamo nk'iki ukuntu ubona ko arimo forume nubwo ari gito reka tubakumbuze ijuru nubwo akoze ko kigiforumye nk'ikisi nubwo ari gito ariko giforumye nk'ikisi ngabo rero the champions ba FIFA Series Group B akaba ari ibyishimo bikomeye cyane ku ikipe ya Aruba bishimira igikombe batwaye ubona ibyishimo itandukaniro rye twabwiye ko itandukaniro nako rero ibishashi by'umuriro ifoto nziza cyane rwose mu kanshura no kujya kubona nka convention center imuraka umuhondo icyatsi iyi foto kugira ngo bongere kuyibona bishobora kuzafata igihe nk'imyaka 100 bari ahantu bari